dan bahagia. Sing ada kabar, pusing tiada hujan. Tunangan dia berjalan meluap. Dan remuk rasa kebahagiaan. Pati saya ngetindakan tresnan di bakatan kadi yang kebangunan jo ngedekat kene lajun nasib tiangi tunangan ningalain ganten tiang bengong pedih. Ngudah kene racure iraga dadi manusia hidup di marjapada nejani karena gereng agung sakit sing rambang apa ngejeng manusia ni takut sing bani pesu yang ngoyong cuma apa aja. Memungkung pesu takut dan kena gering
raden kesuhun Gading agung tiang bingung ngendehan Jeladu menjadi mengadu Mengajar manusia di pada hidup Mengajar menjawab ketepilu hidup rakyat di samping hidup tak berulang perjumpaan hidupnya bukan malam Prabu Jaya bayar yang lama hidup di zaman Olodu mula mengejar manusia di pada hidup ngatap titiang nandingang gending niki milu bingung dumogi kering agung puniki keles matilah titiang ngendingang gending niki milu bingung dumogi kering agung puniki geles makilah dumogi kering agung puniki